دم خوش گهدار و تماشوانین هجا دی برنامه روژب آیرو دل گلبمه. روشا روژبای کردستانی بطایبتی پشتی بریار سروک امریکای دونالد ترامپ آدوکشینا هیزین خواه بویه بابتک سرکیا روژبا جیهانی. جالیک و نظرالیا پروسه وکشینا هیزین امریکا جالیک و گفین ترکی لسر روژبای کردستانی جالیک و حولین رژیمین کنترولا لسر هرمی جالیک و حولین برفره کرنا باندورا خویا روسیه هر وها ایرانی جالیک ویجی حلبستا دجبرا اسرائیلی لی جالی گرنگ بجین حولین ریببریا خو سر آبجاردین و هر وها حلبستا گرنگا انجمنا اجتماعیا کردی لسوریه. ترکیه به هر آوایی روژک نزیکاهی لگل روسیه و ایرانی روژک لگل امریکا دخوازه گفین خواه برانبری روژلاتی فراتی روژاوایی کردستانی بکر راستیک و پیشگریک نابنتویی جوی حولا خواه پیدا بکن. پوزیسیونا ترکیه چیه؟ برنامه ترکیه چیه؟ پیام اشکره و آرمان جین نهینی ترکیه هنه هر وحال لسر عرض اتقادا نابنتویی ده بجاردین لپیش کردان چنه وکی بیرمند برنارد هنری لیوی آنی زمان جیهان قهرمان شری داعشش بیر دیگه لی بطایبت جی حول و سکنا انا کسی لگل میوانی می استودیوی اندام کمیته پیوندین در وی انا کسی ابراهیم برو و میوانی مج استودیو میا استانبولی شروعکاری سیاسی علی فکری اشق هم دی بگرن دست و بنرخینن. دست پیکی دست درباسی استانبولی دوم که ابراهیم سلاو که علی فکری ایروشان دا ترکیه یا بلند وزیر بروانی درو و سروکی میتی چون مسکو پشتی جوینه چاو شغل و بحثا هف آهنگی ایران روسیا و ترکیه کر گلوشان دا ترکیه جوینه به انجام و دگره دنگچوها دنگچو که علی پرسامن تورگرد بله که جمال دم باش قوت بجوره مپرسات ورگرت فرمو کتالی براستی جی انجمنا ترکی هیئتا ترکی یا ترکیه دستوالا جی مسکو ودگره مالا خواه بلانکو ایدی لسوری پیدوی به ترکی نمایه یعنی تشتکی کوه ترکی بکه لسوری پشتی وکشاندنا امریکای نما یعنی الگوری پیمانا آستانا جی ایدی دوی کو ترکی خواه وکشینه ناوا سینور خواه چما وها بو بلاکو ایران و روسیا لهامبری امریکای بتوندی سیاستک ندمشاندن دوی قلیشته که دوی کیسه ده ترکی خو داخلی نابرا سیاستا سوری کربو و بهبونا امریکای هبونا ترکی جبو روسیای و جبو به ایران واتدار بو امورن دسپیکی وککون زانن اتفاقا جمهور لسر و رامان هاتبو آوا کرن چی بو او رامان؟ اتفاقا جمهور یعنی یاکو آق پارتی و مهپ لسر لحف کرنه او بو کو دنیا به دارا زوره دخوازه کردستانه که کردار آوا بکه ایکو روجلاتا ناوین کردستانه که کرداره با آلیکاریا دنیای بداخوازا دنیای ورا آوا کرن هنگا ترکی دناوا خطرناکه گلک مزنده که علی فکری من دخواست وی بابت جی ام بگرنه دستان الگور نرخاندناته اف پیوندین دو آلیکو ترکیه روژکی لگل امریکا روژکی لگل روسیا و ایرانی بریوه دبه گلو بالانسه که ده ناوام پیوندیان ده جبو ترکیه پیدا دکه او آلی جوی حلوستا سکنا ترکیه دلخوشن گلو یا هلبت يعني فيجا دفيكو ام لحقوقك ناف نتفي بنرن فيجا بيمانا كما كردا بامريكا هي
اما امريكا نافا حقوقي كدنا نا ليه امريكا وتركيا متفقه هذه استراتيجيك بالصدام بيمان دنافا وان دهنا او devletin لما جسريحة يا بني بشكلكي تكليوان قط نابه يعني أستنجو آلوزي ناواوان تشقاز جرام بشي ديسا أو دفش هف برنادن لما تركي آليكي و بهزان روسيا و دراني خو نشاني أمريكا ددا بكيلكا دني و فوتويكو بأمريكا و دكشان نشاني روسيا ددا يعني دوی مسئله ده herkes zane ku Türkiye ne hakkı yani tıkaru bareki Türkiye de nava aha Suri'de de nava aha Kürdan'de nine بله ev şarttaki avarte bu pevajoya ki avarte bu ku ev derfet da Türkiye ku peşi hayat ceraplusi çu durahat او كراساتنا افريني بيك بله امي كيك علي فكري امي وان بابتان لگلت بگرنه دستاز وگرم استودیوی پاشمی دیسه ورن گلته كيك ابراهيم تبخير هاتي كيك ابراهيم بري دمكي نيزك بو شاندا انا كسل لموسكو تبخوجي لگل جيگري وزير دروي روسيا ميخائيل بوغدانوف كو برپرسیاریا وی گریدای روشلاتا ناوین هروها باکوری افریقیه اون جویان گلو هف آهنگی اگو ترکیه نها لگل امریکا نشان دکه او گفا اپراسیونی برانبری روشلاتی فراتی برانبری روجاوای کردستانی کو روسیا دخوازه جالی رژیمه و به کنترل کرن گلو بلگورا دلی روسیه افتشته گورو ددن روسیا دکاری خودی هلوستک چاوابه سپاس کاک جمال سلاف لتماشوان هجا و سلاف لکاک علی روسيا يعني نارينا جبو سوريا زلال الكيلك رجيمي دقواز رجيم سوري وغير سرحم اخا سوري يعني روجا بيشيده هلوستا روسياي روسيا وكي انها واني زمان روسيا وتركيا يعني تكلين جلك خورت دوان سالي چويد چيبون بتايبت رونشتني استاناد وان دكاري بو روشا سوري لغورا خو كنترول بكن يعني اتفاق روسيا وتركيا سركبو يعني ايران جيتي دبو جاليه دي امريكا يعني دخوازه هنكي تكليه تركا وروسا هنك ضعيف بكي دوی وکشاندنا امریکا ده ما ترسیک لجم روسیا هیه گه ترک لزکی بکن درباسی عرض سوریه ببن و زو در نکهبن هگر او دزانبن گه اوی ترک درباس ببن جبو حجته گه او دکن مسئله امن القومي و او پاراستنا خو بکن و او بکن و دوروی وگرن تو مشکل جم روسیا تنه ليه او مترسيا بمينه دريج يعني بصاله بمينه روشكي نهبه خلقاندن انها روسيا جبو وينا دخوازي قالك رونشتنال قال تركيا بكي تركيا جي قالك كاغز دستيويت هنا بس باور دكم يعني تركيا بتايبت مثلا من بج انها دنيا تفضل سروي داخله وتركيا ندس فالا جي دركبه كيك ابراهيم نهاد قادا نابنتويده شي درايا گشتيا نابنتويده د مدیا جهانی ده لسروی که تی آخفتن کو ترکیه نه دوستکی باشه جبو امریکایی باوریا امریکا دوی دوستانیا ترکیه نه و به طایبتی اف هلوستا کو ترکیه ده و دما داوید گریدای امریکا گریدای روشا سوریه برانبری پروژه امریکا ورگرتی حتی هند بیشن دوی ترکیه جناتو جیدر که بی جبر کو اف رولا ترکیه برانبری ناتو یاکو وقتکی هبو ترکیه صدق بو برانبری سوویتی نها او پیوستی جیش ترکیه نمایه دیتنی نوسا جیهنه نا از باور دکم يعني ایرو امریکا بهتر جحر وقتی رازی بونا ترکیه دخوازه و نخواز ترکیه بیک جاری هر لآلیه روسیا
و امریکا گلک مکافآت جی دوید دربار روشا سوری ده پیشکشی ترکیه دکه لی تنی امریکا هشکره دگوت یعنی شر من بجده حطاني الرقة خلاص بوي امريكا هشكرج تركيا ردقوت چنابت شري پیاده بكي چنابت شري پكاكا لقنديلي جي بكي اف هشكره بوزارة دروي امريكا بري 2 سالا بريت ما كورك بخوا اف لوزارة دروي امريكا جمر قوتي شان داماره قوتي شرطي ما بتركيا ري او و لدجي پكاكا شرنكن دجي يپكاجي شرنكن كنجي رقا هات رزگار کرن هن اتفاقی دناو مو ترکیه هنش بو من بچ و پیادت زانه گه رقا رزگار بو دوی کردک لمن بچ نمینه درکوه و ترکیه تکوه تاوی ولوجی امریکا بهتری ساله که نهش ترکیه تکوه لی ترکیه جی هنکی شرط خو زحمت کرن او کرن و آنها يعني درفتك دان تركيا مساحتك دريج وفرح درباس بي گفین ترکیه این پیکانینا اپراسیونه که برانبری روجلاتی فراتی برانبری روجابایی کردستانی جهانه هزین خواه آنینا حتی بر به سینورین نزیکی باشوری کردستانی بخوشیم یعنی گلو هون وکی انکسه وان حولین پیکانینا اپراسیونا ترکیه برانبری روجابایی کردستانی چاواد ترکیه قوتك خوي قلك مزن حاضر كليه مشكلة قلك مزن دفي روشة أنا هات هي تركيا وكي بده بيش وميليشياتا بده بيش ريجيم جي درباسي دفري ببو وميليشياتا بده بيش لعفريني ميليشيات كتنيدي وروشة قلك خراب تشيبو هەگەر دەڤەرێ دنی کوردیژی میلیشیات تێکەوێنێ نەجێشێ دەولەتا تێکەوێنێ وەڕەوشە گەلێکی خراپ چێ بژبەر ولۆژی ئانەها یعنی کوردستانە سووریە بن خەتەرێکی مەزندەیە چ ڕێژیم بێ چ تورکیا بێ گێبڤان میلیشیاتا دەرباس ببن و کاریسەتێک چێ بێ ژبەر ولۆژی ئێمە وەکانە کەسێ ئەم گەلێکی تێکیلیە خۆ دانوستەندنێ خۆ بحمو آلیاره تف ترکیه جی گدوی شرک ددوری د چینه به لی او شرک ددوری چینه به دوی هنک تشت لجمع رجی هبه او تشتی لجمع تنه یعنی اداره آنها هی پیاده دکار اتفاقی بخلکی گش یعنی هف قاس خورت کردا قربانی دانین دگوتن ما دوری کردی رزگار کرنه ای روجی بان رژیمی دکو هوار دکو رجدکی رژیم به وان دفعه بگیره. دی قصه بکن که ابراهیم سروی بابتی از درباسی استانبول ادبم که علی فکری لترکیه هن علیین مدیه یعنی نگلک زیده کم ایکو دست نشان دکن که هر دم گوا که پروسه اهل بجارتنان لترکیه تی فوبیا کرد دردکوی پیش برانبری کردان اپراسیون تی زمان گلو تو گریدانه که دناف بینوان گفین اپراسیونا ترکیه برانبری روجاوای کردستانی و اف هل بجارتنین حرمی کدید آدارا 2019 هنده پیک برن دبینن؟ هلبت وگا جبو سیاستا ترکی تشتکی کو ریال هبه او جی دجبریا کردایه وككم قلت فقط جمهور رايدار خو بفي مجاري قنصل دتك وان زنده دقري ومبستكي دتينا بروان جبليوي اف 15 سالكو AKP ادي جبو پیشکتنا ترکی جبو دموکراسیا ترکی جبو چارەسەرکردنا کوردی تشتكي نابجه اف قدري هما بيج 2013 وفرده AKP جي بري خدايا كردا و همبري كردا جبن دجبريا كردا سياستك هندورين آواتك
ev gefê vê demê û nexwasin bi biryara Trump ku dibe ez ê ji Sûrî vekişim weke ku ew mebest hasıl bibe weke ku ew serkeftî bûne divê hilbijartina herêmê heya sî û yekê adarê de hûn ê bibînin jî di pêşî de Tayyip Erdoğan wê tim daim vê mijarê di rojevê de zindî bigire û wê raya ji bo vê bixwaze. هر وها كيك وقت علي بريش فكري المدبور. هن بسبور هن اناليست ويكي تن زمانكم تو برنامه يا تركيا يا شري لدجي داعشي تونية يا كو تركيا جبو امريكا دست نشان كريا ازي بچم داعشي تيك بدم بهرفينم نهيلم تو برنامه يكي تركيا يا نهيلانا داعشي تونية افيك حنجته آمانج روجاباي كردستانية van analizan û nirxandinan hûn çawa dibîn? Brastî yani vega yani hilbijartina Trump li Amerîkayê ji kîja pêdiviya xwelikî be ez nizanim vekişandina Amerîka jî tiştekî wiha ye tiştekî absûrd de tiştekî awartê ku ez bim bi xwendina îro bi şêwazeke aqilane însan nikare xwe têbigihîne ku bi rastî ev ji bo çi ye. Loma îro tevlîvî hevek heye. Îro em bêjin her tişt bi vî halê serobino bûye. Ji xwe weke ku hûn dizanin yani gef dikirin piştî biryara Trump got em ê taxîr bikin operasyonê. Evêga halê hazir operasyon hatiye taxîrkirin. Belê. Ez nedwê baweriye demek ku Tirkî û barra ji nava Sûrî ku Amerîka xwe vekişîne Rusya û İran destûr nadine Tirkî. Belê. Yani ev li hamberî peymana Astanayê jî peymana Astana jî tiştekî wiha دستورك وها نادى تركي جواز نادى بله كيك علي سباس بله امي وگرن كالي كيك ابراهيم نهات بخوا دستنشان كر روشه گلكي آلوس كو روجاواي كردستاني بير روبرو بويا هيا اف روشا آلوس كو نها لسر ميزي وكي انا كس هون چه اركي لسر خود بينن نەخشەرەیەکە بە divê rewşa alûz de ji bo pênga bavêtina hene çi qada navxweyî debe çi qada navneteweyî de berê yani di aliyê siyasî de gelek ew ê me hene û em karê xwe dikin û berdewam û têkilî û danûstandin û ew tên kirin yani enwanê wê jî gişerek li vê deverê neyê kirin خەلکێکی وەک دەبێ ئارامی divê deverê de hebe heta çareserîk siyasî ji Sûriya tev derbê dîtin. Lê ew xelk dipirse çawa yani çawa wî şer çê nebe. Îro wextê Amerîka derdikeve valabûnek çê dibe ew valabûnehan hem Tirkiye qebûl nake hem rejîma Sûriye qebûl nake. Ev îdaragî heye tiştê mezin hestê wê de ye. Yani yek jê divê meselê PKK li Sûriyê bi rastî bi dengekî bilind ne ene kesê bêje gerek hemû partiyên Kurdistanî wacibê wan ê bêjin Kurdistana Sûrî nekin qurbana PKK. Yani divê dema xerab de rojane xwe pêşindan hene li ser بلي اف çalakiyên ku ew dikinin kek İbrahim hûnê çi bikin yani wekî ene kese ê we nexşeriya we çi ye no ev xeletî PYD dike ev xeletî kirine ev tiştên ku rû didin mümkün e xeletiyên PYD gelek zêdetê dibin wekî ene kese hûnê çi bikin Erê kak Cemal tiştê çûyî jî ge em tevdî behsê nekin tişta îro divê ê me ne sîlah destê me deyê li ser erdê û ne îdaret destê me deyê li erdê em li derve karekî baş dikin gê şerek li vê deverê çê nebe xelk ne li wê dinarin xelk li erdê dinarin Tirkiye
تبخوا آنها كرم كر جا أو غطاءكي ناف دولتي جيد خوازش بو إيريشا خو هريمي كرد درباسي كردستان سوريا دفيت وان حجتا دستويد نهيل أو حجتا هان أمي تشبكن أمي هرن شركي الهمبر بيدا بكن جما كربوا مني دو سالي 2012 و 13 كربوايا من نكري أو شرا إيرو دفي بيدا في جوهرتنكي مزن بكي كيك إبراهيم نها أنا كسر قالك بيبندين دبلوماتيكي بيكاني هي هر وها أنا كسر بشك جي أوبوسيونا سوريا ده أوبوسيونا سوريا ده جهكي جرينج جي وردقرا ده جي أوبوسيونا سوريا جي أنا كسر دفا بيبندين ودا وتو إشارات وتو سينيال ورنگرتن كو دبكو برامبري روجاوای كردستاني روشكي وسا روب دي يكون ها بيك هاتيه بله کاک جمال امریکا کارکی باش دوی مجالی کر و هر وها اوروبا و بتایبت فرانسا جی خواستن اف اداره هی الوی دورا کردی گوهرتنکی بکه نزیک اپوزیسیون سوری ببه برنامه اپوزیسیون سوری قبول بکه تکوه دانستندنا سیاسی ده هنگی اوه جه خوی طبیعی بگره يعني أمريكا دوي دما بشتي شر رقا دي خواست قلك آلي كاريه ببايدير بكي لمخابن يعني بايدا حطب أمريكا رجي أو تشتايا بيك نكر فرنسا بخورتي كتسر خطي تشاوا ويدرباسي لجنا دستوري بكن دستايا دانوستندني جبوي سوريا تنكرن أوان تاني وكي تشتيد السري خودي انه افدا فرا مي ودبن دستي مدى دنگويك هي كك ابراهيم دنگويك هي د كولانا كردي دجي تيغوتن د قادا نابنتوي دجي هن سينيالين وي تشتي حنا تيغوتن كو امريكا بيبندي لگل ريبه بريا خسر بيكانيه خستيه كو پيشمرگين روج درباسي روجاوای كردستاني ببن لي ريبه بريا خسر ابي قبول نكريه اف هلوستا ريبه بريا خسر یک جوان سدما یکو امریکا برانبری ریبریا خسر برانبری دستلات روجاوای کردستانی جی سار بوده چند راسته اویک گلو تو جسالا 2014 حتی روژا ایرو امریکا وی کاری دکه گکاری به پیشمرگی روج درباسی کردستان سوریه که لی مخابن هر جارا ام لهورو دنشتن امو امریکی دچون لوان ودگریان اوان قبول ندکر هنگی امریکا بزلالیج مرد گوت شرک لپیشیامی ام شر داعش دکن ام نکارن ضغطکی مزن لوان بکن درباز بونا پیشمرگین روز بو روجاوای کردستانی دی وسا کربانه کو بینی کی باشتر جبو کردستان سوریه پیک هاتبانه و اف آلوزیا گونها ایرو رودایی پیک نهاتبانه بگومان تشت به هف گریداینه یعنی پیشمرگه ودرباز بن وشر دنياي بكن وشر امريكا بكن وشر تركيا بكن وشر ريجيم سوري بكن هاجر پیشمرگی روج درباز با و انا كسكاري با كاري خوي سياسي هندر دكر با و رنگ و اداري هاتبوا گوهرتن او حجت مهنه تركيا ندمان لمخابن يعني امريكا بخوا دقوت يعني هنجارا ما تقوت اف سرطانا جهيه افنا خوشيل جمع معالجه نابه نكار نوان بكهرن وانج بحكاكي قد بكن دقوت ام قلكي راحتي ام وانج بحكاكي جي قد بكن وان بهلنج اوبوزيسيون سوري جي بدن وبستينن لما خابن امريكا بقوجي فشلي سباس كك ابراهيم كقالي فكري استيما برساخوي داوي غريدايبه روجاوای کردستانی بربه آلوز یکی مزم و روبروی نها چندین گف این کل سر روجاوای کردستانی هنه جالی ایرانی و به جالی پروژین روسیا ایران و رژیم و به آلی دی جالی ترکیه و به وکی آنالیستکی وکی شروبکاری کی سیاسی بیرو بهوریا و چاویا ارکی تفکر سیاسی کرد روجاوای کردستانی دروجا ایرو ده دویچه به Yani براستی ne tenê Rojavaya Kurdistanê, hemû çar perçeyê Kurdistanê ne di Rojavaya dinyayê de ne têgeheke siyasî ye mixabin me Kurda
mesela Kurdî û doza Kurdî ji bo dinyayê, ji bo hemû dinyayê me nekarî bike meseleke siyasî. Bela ku ji xwe me nekiriye meseleke siyasî, dinya jî bûyî çavî li me nanêre. Loma dinya jî me naxe nava hiqûqekî û bi me re jî peymanekê çênake. Dinya erê dixwaze alîkariya me bike ku em hebin, ku em yekîtiya xwe ava bikin. Ji xwe ku em yekîtiya xwe ava nekin, em nikarin bibin mijareke siyasî Belê. û dinya jî wiha qebûl bike. بله گلکی راستی سپاس جی، که کالی بخشندن فکری امریکا- بله سپاس که کالی فکری اشق هر رو کاری سیاسی گوش استودیو ما استانبولی تول گلمه بوین سپاس که ابراهیم درو اندامی کمیته هر پیوندین دروی انکسه گوش استودیوی تول گلمه سپاس تماشا شوان الهجام هاتن داویا برنامه ایرو یا روجف حتی برنامه یک دین روجف